السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا مسيب رجل به دم فوقي توك دفتر من دور دفتر قدوني دفتر فقه الويتين الوجيز للدكتور عبد العزيم البدوي حفظه الله. Haray musik be julbe haray hidem torondiri daiman gollitir golli internet ji e ko yowondiri e mudum fi ko Allah subhanahu wa ta'ala o hidi ko haray ko dum addi piji din kanyum kadi de tawde haray nokkeli gono ka aduna ka tawata hara janno ala haray kanyum kadi wobbe kanyum kadi no mari golleji tawata hara be hettota ko yawgol jangugol ko dum addi yo me wadudi video ji do ka YouTube haray non na deftere wotere jokka haray hide wadde tafsir hide wadde nahwu hide wadde balaga haray kanyum kadi haray ko din addi piji do fu haray yomen wadu ka internet haray musidɓe julɓe komin tori kañum kadi jama on yo jama on haray kala daruɗo ɗi vidéo ji ɗo yo geruno abonoro saabu haray sa abonike na ko yoɓete hina hay fuy kono haray hande kadi vidéo momin watti o haray on tigi no wawi hi'udemo hara on tigi na yo ɗaɓɓito ha si yi'a haray on tigi hi'aymo no newoni haray musidɓe julɓe haray no wodi kadi noon e haray jokkuɓe sifa golleji ɗi men jokki ɗin wano musidɓe men go hiɗen jogui haray ɓen ɗon kadi no mari ko wiyete chaine inneteɗo lawol kisal ɓen ɗon kañum kadi no waɗanɗe en dow haray ko ɗum woni haray bayanaji buyi haray no waɗede ka mewo e nokkiri adnalla ɗin fuu haray bayanaji ɓe hendade waɗana en on chaine ɗon haray ɗen tori jama on kañum kadi haray hiltagol e ɗin ɗon kañum kadi nafitoro ka dina men saabu haray hiɗen duwa yadude aduna fewndi ɗon enen kadi saabu haray se daari noon na woni e yarde noon e daari no wonirɗen ɗon e bangeji ɗin fof en tawa haray enen accanoma ko ɗum waɗi haray meɗen faala menen kadi haray yen geru enen kadi waɗen yer ko wawɗen ko haray musidɓe julɓe e jangguno haafi ko honɗum añaka julde inchallah hande en yewtay ko honɗum dagui ka julde ko honɗum wawɗa waɗude siɗa ka julde tawata hara añaka haray ko ɗum ɗon hande janguetay haray no ko ɗum woni mubah ko ɗum woni ko dagui koko tawata koye sendidir ɗo ko dagui na ko farla na kadi sulla haray ko woni ko dagui koko tawata hara Allah subhanahu wa ta'ala yamiralima ya waɗu innalma ya terto haray ko ɗum woni ko ma la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarkuhu ma la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu ko ɗum woni waɗuɗo on ɓeydantake baraji mo waɗali on ɗuytantake baraji mano o jonnetake bakkat haray ko ɗum ɗo woni muba ara ɗum ɗum almashiu li haja haray ko ɗum woni yawgol sabu haray haaju ko ɗum woni ɗum ɗon harala juulude bobo jonne misal harala juulude bobo yaha mi tawa bobo on no uɗoyade ma bobo no fokkiti ka hiite ma ko nandi e muɗum ɗon koye mi immo mi fewta ka qibla mi yahana bobo mi anda konko mi seppi hakkude ɗon haray bonnali julde an kañum kadi añaka ko ɗum ɓeyni wo ko yawgol kono yaadu ɗum ɗon hara hiɗo jaɓa hara ko yaadu ɗum tawata be on tigi yaha wona yawgol tum fi yawgol tum haray itaba e seyda Aisha ɓe maki kana rasul sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo laatino yusallihi ɓe juula fil bayti ka suudu walbabu alayhi muhlaqun tawi damal ngal soki fa ji'tu mi ari fastaftahtu mi ɗaɓɓi uddutugol ko ɗum woni mi ɗaɓɓiri ɓe uddutugol bafaga mi faala uddutude fa macha ɓe seeɗi fa fataha li ɓe udditadinmi seyda Aisha maki hari damal ngal no soki ɓe faala natude noon ɓe faala uddutude nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama ari udditani ɓe yeykontitini ko ɓe juulata ko summa raja ila musallahu on tuna ɗo ɓe hooti ko ɗum woni ka juulirde maɓɓe kaɓe wonno juulude ɗo wa wasafat anna albaba fi lqibla ɓe sifi ɗon wonde seyda Aisha sifi wondema hari damal ngal no fewti qibla o fa in lam yakun ilbabu fi lqibla si tawi ɗon woni hara damal ngal fewtaka qibla tawi kabiye faala seppude to si bindi mi seppa e ɓe mi hucca ko ɗum woni haray jaza almashu aidan haray no dagui kadi ya yaw anil yamini ka ñaamo awi shamali maka nano awil warai ma ɓawo mustaqbil al qibla haraɗa fewti qibla o hiɗa wawi seppugol yara yeeso hiɗa wawi seppugol yara ɓawo hiɗa wawi seppugol yara ka ñaamo ko woni tun koya etete en fo haray ara yeeso magol no fewti ka qibla haray ko fewtugol ka qibla o ɗumalla haray wona yaadu ɗum ɗaɓɓira haray ɗiɗabul ɗum kañum kadi joni noon koye leten haray o seppugol koko inɗen ɗo hino dagui dallinoɗe hadisia ɗo ko si tawi woni ɗuuɗani kono e nder julde wotere si ɓeemi sottani oɗa mi yehiɗa haray ɗum ɗo kadi julde nden nde boni par ce que ɗo ko illaɗo ɗunaɗo ko nde wotere pet ɓe waɗi haray ko ɗum waɗi wuri ɗo ko wonde ilo ko muba haray ɗiɗo piiji ko ɓuuri moƴƴugol ko angal
waɗugol ɗi sabu si ɗi ɗuuɗi tun ɗi bonnay julde nden. haray ɗiɗaɓullo hablu sabi ko ɗum woni ɗettugol boobo. hatta haray ɗum ɗo kañum kadi ittama o sahabaji wiyeteɗo maketeɓe qatada ɓe maki allah rasul sallllahu alayhi wa sallam kana yusalli hari nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hino juula wa huwa hamilun hara hiɓe roddi umamata binti zainabu wa binti rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam hara hiɓe babbi ko ɗum woni seyda umama walibne asibni rabia haray kadi hiɓe roddi ɓeɗo haray kadi hadisaji go ari kadi hara wonde si ɓe juulude ɗum hari seydina hasan wal husein haray no wakkade yoore maɓɓe si tawi woni ɓe sujjude si ɓe sujji paygu ko ara waalo hoore maɓɓe ɓe ɓanto ɓe joƴƴina ɓe ɗa ɓe continua ko ɓe juulata ko haray ɗum ɗon kañum kadi la ko aña fa in qama si tawi woni nulaɗo dari ɗo ke hamala ha ɓe ɗetta bobo wa in sajada si ɓe sujji wada'a ha ɓe wallila mo haray ɗum ɗon kañum kadi wona ko harde mais ko illete ɗiɗo piiji ɗo fof si tawi woni kaka paygoy haɗa ɗum ɗo en lala mais koko wonde e janggude ɗo fof si ɗuuɗi ha feƴƴiti tun haray ko ɗoni bonna julde. haray kadi ɗo dagi katlul aswadayni warugol ɓaleji ɗiɗɗiɗi haray ɗo ko ɗuilete aswadayni haray ko littaglib ko nde tawde haray bolle ɓurɓe hewde ɗen fof haray ko ɓaleje haray illa ko ɗum waɗi jamma aswadayni haray dokka haala arabu tigir ko wiyete aswadayni ko bolle tun innete aswadayni kono ɗo en yii jilloriɗo e yaare ko nde tawde yaare nden e bolle ɗen haray woddi haray nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam yewtiri wasi fof ko bolle kono ko haray ko ɓura gollitirede ka shi'rul arabi ka haala arabu haray ko innete al aswad haray ko ɗum ɗon woni ko bolle ko ɗum waɗi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki ɗo wondema haray amara bi qatli aswadayni fi salat nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamiri warugol ko ɗum woni ɓaleji ɗiɗɗiɗi fi salati ka julde ko ɗum ɗon woni ɗin ɗon al aqrabi ko yaare wal hayyati e bolle. haray noon en andi waɗugol ɗiɗo ko fiyonɗo par ce que ɗi soñƴay bani adama o hiɗi wawi wonde sabu bani adama o nde taw awa ko ɗo noon karam goɓɓe wakkili gollitiri haqqille maɓɓe ɗen ɓe waɗi ko wiyete ijtihadu wakkilare haqqille ɗen badlu taqa ɓe inni wondema haray cellulaire on kañum kadi téléphone mbawa sino sorude haray yimo lorrude sabu ɗiɗo piiji ko fiyon ɗum ɓe lanino dagui ya waɗuɗi hay sina juulude ko sabu ɗi lorray hande kadi kala ko lorrata hiɗa wawi waɗude fi ittugol on lorra ɗo ko ɗum waɗi sila porti wallini to hara dole ka lekki jangolo téléphone o hino toon so soɗi layomi illu mi habboto ha ɓen sudde asi mi ɗannilamo hay sila dari koye mi uggilo mi ɗannilamo mi darto mi juula sabu haray nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka yamiri ɗo yo ɗiɗo yo ɗi ware ɗaɓɓituɗen ko fiyonɗu ɗiɗo haɗaɗa ko li dorar jangguɓe usul ɓen ɗiɗi ko li dorar haray ko sabu a lorra hande kadi illuɗen kala ko lorrata haray si tawi woni lorra kan haray ina wawi waɗude ɗum tigiri sika ka nder julde woɗɗa jake andi ɗanɗino téléphone on kañum kadi haray ɗum ɗon kañum kadi si téléphone ma o a heggiti o soni haray ko ya ɗanɗiloy hay si tawi woni no dara naya illu mi yabboto ha mi yaha ruku maɗo sujudu. la yabullu al iltifatu wal isharatu al mufhima lil haja haray yeƴƴitagol ma sappagol sappande tawata nde faaminayi kono ko waɗirɗa ɗum ɗon ko sabu haaju ko sabu haray piiɗa reeɗi piihungo tawata sa sappaki tu himɓe ɓen famatama ɗum ko nande muɗum haray ɗum ɗon kañum kadi haray ɗum ɗon kañum kadi koko dagi kono ko illeten ɗon ko si ɗuuɗani si ɗuuɗi ha feƴƴiti masalan hara hilan faala innude ɗa goɗɗo yomo ɗettu goɗɗum milla haray ɗuma ya yahya husil kitab haray ɗettu deftere nde tawata komi faandi ko kaari mi faala yeetagol yomo ɗettu deftere nde so waɗi no piiji fof bonnayi a julde sabu haray a yaltika nder julde nder to haray ko ɗi piiji wonde wolde ɗo ko ɗum oyni ko siɗa mari gaddo hara na mari haajo hara ɓeytu wowla hara na mari darura hara ɓeytu haray ɗum ɗon kañum kadi no dagi haray ittama e seydna jabir ɓe maki istaka rasulullah sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam musano fa sallayna ɓe juuli wara'ahu ɓawo makko wa huwa qa'idun tawi hiɓe tooli faltafata ilayna ɓe yeƴƴitiɓe fara'ana qiyaman ɓe hiɓe ɗe dari fa ashara ilayna ɓe sappi e amen fa qadna ɓe jooɗi andi sappagol ngol ɗo jakare ɗo kañum kadi wona ko haɗa wano si tawi woni bobo no fokkete ha nokkugo koko himɓe ɓe waɗata ni ɓolli mum ɗi haray ɗum ɗo kañum kadi koko aɗa dagi ila wawi kadi a sappagol wonɗo takka on haray jaɓɓito bobo o mbaɗo e ko nande ɗinɗo piiji fof haray ɗinɗo gari piiji fof no dagi haray ɗum daiman koye ndaɗo babu darurat janggo ɓe noyni a daruratu tuqaddar bi qadariha haray ko ɗum woni haray piiji ɗi layiɗi ɗuɗo haɗi feƴƴiti
hikka ɗon kañum kadi albusaku fi thawbi tuttugol ka conci muɗum aw ikhraju min dilin min jaybi ma yaltigol misuwara ka jiifa muɗum ñitto si tawi woni belaka mi ñitto few mi ɓira ni ele durmaji ɗi ka dole kean haray ɗum ɗon kañum kadi na ko aña si tawi tum woni ɗum ɗon haray si tawi fiyon ɗum par ce que siɗi acci ka kine an no gasa sono kala arala miijade yalti lambi ko ɗum woni ɓerde nde ka nder julde ko ɗum waɗi haray ɗum ɗon kañum kadi no ɗumani haray ɗon kañum kadi yaltingol misuwar mum on kañum kadi ɗuma ñitto ko ɗum ɗo fof ko si tawi woni hina sowno so wona no haray wonti finidaro haray no wawi bonnude julde nde saabu ittama wondema hadisa feƴƴi ɗon wondema seydina sallllahu alayhi wa sallam haadi en tuttugol yeeso qibla o jeeɗa mum al isharatu bi raddi salami ala man sallam alayhi ko ɗum woni sappagol e hiwriɗoma fi yo faamu a hiwritike mo haray ɗum ɗo kañum kadi na ko aña al isharatu sappagol bi raddi salami ruttugol salminago ala man sallama alayhi on salminɗo ɗum haray ittama ɗo kadi an rasulillah sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo yaltuno ñandego haraja rasul sallllahu alayhi wa sallam ila quba e juulirde wiyetede quba wonde madina yusalli fihi tawi ɓe juulude e nder mayre fa jaat il ansar ko ɗum woni haray takamɓe madina ɓe gari fa sallamu alayhi ɓe salmini ɓe wa huwa yusalli tawi ɓe juulude قال بماكي فقلت لبلال بيعني سيدنا بلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه هذا سيدنا عبد الله ابن عمر لدي سيدنا بلال كهون لون هير نانولا صلى الله عليه وسلم هيري توبه حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي فهو توتا هي بجولده كهون لو به جابوري به فهو بجولتا قال هري سيدنا بلال باكي يقول هكذا بباكي هري هيمو وديرني وبسط كفه كدوني بفونتي نبي مقبلين بفونتي نبي مقبلين بين هري هبه waɗani jakke andi haray ɗo kañum kadi illa ka be ɗum waɗa façon ni ma façon ni kala ko wawɗa andinde on tigui haray a hiwritike on tigui ma ko nande muɗum haray ko ɗum woni haray no dagui mais ko ɓuuri moƴƴude ko illeten on hiwrotoɗo ɗon so ari o tawi aka julde haray ko angal hiwragol ma ɓuuri moƴƴude saabu haray o yaltinte ko wiyete ko husu o yaltinte ka nder julde mijoɗa fi goɗɗum go kono noon si tawi woni waɗi haray ko illeten kañum kadi wona ko harmi on tigui waɗi وبسط جعفر بن عون كفه هراي بما كتب كان جعفر بن عون بينهم كان فولتين ومني وجعل بطنه اسفل وجعل ظهره الى الفوق بودي وندما تومbe newe denga be wadi ley be wadi wondema hore newe de dow ille ni on andi der on ko lew a wonde si goddo ni assalamu alaykum wa adamoni kon dun la fu en illi ko buri mo de dido ko mubah no ko ada ko pimu ɗumanni ko sabu sa ukkike e buba ha ɗum on tigi yanno e ko haɗa ko waɗi haray tabi'in ɓen e tabi'in himɓe moƴƴuɗo ɓen ɓe akkitay no buba fiwata ɓe yano e haram sabu si goɗɗo tiidike ɗum eni ko ɗum buba mi jokkay ɗum kala ko sariya on inni wondema ayɓata baraji ayɓata bakka to mi nata e nder mum sa wattanani yili ko sakkitoroyta harayga ko harmi ko هذا يقول لك أنه كان تسبيح الرجال وتسبيح النساء لأمر يحدث في الصلاة هذا يقول لك أنه كان سب دينا قول ورم بين كل قول صنع بين سبيه هود تواتهارا بيه ودي كدر جلد هذا يقول لك ساري ورم بين سي إمام فالدي ما قبو ودي هذا يقول سب دينا رب بين كنيم كيو كل قول لك يقول لك لا كل قول حافظ إتكو أكو كل قول سيدني عندنا باسكت لا كل قول فادا haray ko andi gongol fanda kala ko rewete hara on tigi anday hara ko ɗum woni moƴƴude hara no sonna ɓe ko fi hon ɗum ɓe ɓeynana nayoɓe waɗu tasbih sabu harayde tawde julɓeɓe ɓe no woodi jogiiɓe imanu no woodi ɓe jogaki imanu no woodi iman jiɗi no ɓurda sonna ɓen inna wondema hande kadi wonayoɓe innu a tasbih sabu haray si wona ɗum ɓe lowɓe ɓe kal imanu ɓen ɗon hino wawi migade piidigo إتابع أصحاب سالم بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نماكي يا أيها الناس كونوا يهمه ما لكم كهن هبيو إذا نابكم شيء سيقوم هبيو في صلاة كجلد أخذتم في التصفيق فقرن كلد إنما التصفيق أنديك كلتا إنما التصفيق أندي كلدك ونني للنساء كلون كسودك من نابه شيء ستيوني كلا هبي في صلاة كجلد مكو فليقل يوئي سبحان الله سنيان
فإنه نكاكو لا يسمع فإنه لا يسمع هذا يقول نتاك أو وولي حين يقول سانغ أو بيت سبحان الله إلا التفت سوانا أنتي يأتي أن يقول ودي هذا يكون تسوننا بكل لغول كانوا كداري ور بكل سبحان الله جاء أبو فتوى على الإمام هذا فلقت تقول إمام ممكن يكذب اتما عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة أن لا جلد فقرأ فيها بجنگ أمير فلبس عليه كروني بجلبني بأمأبه كروني بفلق درتم فلما انصرف بيجيني قال لأبي بما كان سيدنا أبي أصليت معنا أجول ديامين قال سيدنا أبي ماكي نعم هي قال بماكي فما منعك أن تفتح علي كون هذا ما يا فالجتا جاكن عندي هذا إمام كان يكذب فالجي هذا فالجي تقول مكان نائل كون نمكو إنتين هذا كويا فالجي توهم كوي ون مؤكد هذا كوي أندو ونبس إمام فالجي سبو أبي هذا أبي متوا ما يجود الدبوي hibbe ka falgita ta imam harada imam falgi ara ko falgitu be woni sendi dira aaje de taw aaje de no nandi be kambe be falgita imam ara ko buri moddude ko taw hara e kada julirde to wobbe no itta tawata gaynaybe tawata si imam falgi ko be falgita ta hara ko no buri moddude si wona do mo kala si jaburi ke fere tawi kany kadi aaje de no nandi hara ko non kadi ara non adday ko yete at-tashwish adday wondema ko yete hara jilbude ka kada julir غمز رجل النائم هرمي دو بيدي تدون كدي وبن وودي سيتاي وني امام فالدي اي بناي امام او اين دو كدولا صلى الله عليه وسلم جولي جيبي دو سيدا كدر يا جولده be inni be landiti jama ngadi jama on faldi tabe haray ko dum en tay haray na faldu gol woni ella ko angal ko woni faljere ne ko jalkitugol faljowo غمز رجل النائم هاي كلوني دونغول كويد داني دوم هاي كون كانون كدي ان عائشه ايتا سيده عائشه بما كنت امد رجلي هاي بيدو فونتا كويد ان في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم كدولا دو فيوتا دون جولا وهو يصلي توحيد جولود فاذا سجد سجي غمزني كلوني بدونيامي كلوني بيلامي فرفعتها من بانتا ko woni ko ede ande fa iza qama sidula do dari kadi madantuha bi fontagal sikari ko ede mabbe dendi si tay woni ana dula do hewte ka sujata dunya ko gal mabbe gal sayda aisha pottina ko gal si be gayni sujude be bambe ke sayda aisha kadi ke artira ko ngal kagal wonno muqatalati man arada al-murura bayna yaday musalli hare habugol kadi faala do rewde yeso ma sida julude on do are non kanyum kadi na ko anya اتبع سيدنا ابي سعيد الخدري بما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من النبي صلى الله عليه وسلم انما اذا صلى احدكم الى شيء سبق من جولي ودي يستر ودي هونde simo julde o wadi heedode o wadi ko nete asatru hakkunde makko minan nasi mebe farada ahadun goddo fala an yajtaza bayna yadayhi rewgol yeso makko falyatfa fi nadi yo dudir mo ka ontigi iwri to dunya mo sontigi fala ma rewde ka julta don hara ida wadi heedon فإن أبا سيونتك سالك فليقاتلوا يوهبوا هراينون يوتينو فيديو go haray habugol mo do inali o piri sabu so piri tu haray julde ma be ngati boni haray ko inna do ko lil mubalagha haray ko fi fantigol ko ya eto fo hara mo fejjali ina dey indugo dudugol mo piya wobbe no wodi sibe welli ke mato asikkayma haray ko der jihadi wada haray dum do hana fiu ko ya sappo dumanno da sono kala andina on tigi haray ko dum faada do fadi qatilu ko li al mubalagha haray do hina abugol faada fa inma huwa shaytan andulo on tajitu andulo on faala do tajitu do ka julde ma haray ko shaytan wujo al buka wulugol kanyum kadi haray dum do kanyum kadi ko dum woni haray na ko dagi sabu itama e sayyidina ali be maki makana fina farisu yawma badr ghayru miqdad hari yawma badrin hay goto joganoki puccu denganda hay goto waddanoki sina sayyidina miqdad fala wala qad ra'aytuna fa wa ma fina illa naibun mihime hay e goto alano e amen denganda si wana harahino dani illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam tawi ben do honto be wonno tahta shajarati kale leggal yusalli tayibe julude wa yabki hibe fesude hatta asba hawiti jande badr fowdo wadi dani nula sallallahu alaihi wasallam tayno kaleyle aleki kanyo no wullude no torade allah yo allah fowli be ara yodo hadisa kanyo kadi on liye goddo sino mapi tun ko yo fewti allah subhanahu wa ta'ala o holla hore makko ko lowdo inshallah allah hunta nay mo haji makko haray ko non kadi wodi si goddo no nawni do hara on tigi no otta non kadi haray ko dum woni haray dum non kadi bonnata jolde haray non kadi no dagi
Allah ko ɗum dali ida tutla alayhim ayatu rahmani kharru sujjadan wa bukiya si tawi woni aya Allah ne jangama e maɓɓe ko ɗum woni hara hiɓe yankino hiɓe sujja koɓe wulluɓe haray ɗum ɗon kañum kadi haray musidɓe julɓe ko ɗiɗo piiji ɗo kañum kadi woni añaka ka nder julde haray ɗiɗo kadi piiji ɗon ko innete ko ɗiɗo innete almubah ko woni ɗon mubah ko wondema haray waɗugol ɗi e angal waɗugol ɗi no fota kono noon koyen andutu karama koɓɓen buyi ɓurɓe dutude ɓen fof yetude en sowno kala haray mubah naya eto tun e natugol e mubah sabu sa naati e mubah tun haray ɗa hulana yanoygol e nder ko wiyete haram haray ɗi piiji ɗo siɗa wawi ɗi évitude siɗa wawi ɗi tertade ko ɗum ɓuuri moƴƴude sabu haray sa ɗuɗɗiniɗi tun iɗi wawi bonnude golle maɗe haray hiɗen tori jama o kala darude o vidéo ɗo haray hiɗen tori duwaw hiɗen yamiri kadi himɓe ɓen siɗe darude ɗi vidéo ji ɗo yoɓe wakkilo ɓe abono e ɗi chaine ji ɗo e sifa ɗi chaine ji ɗo wano lawol tisal awa kadi haray ko hiɗen tori sabu sa abonike haray vidéo waɗaɗo nder to wo a hendotomo automatiquement haray hina be ɗaɓɓita goto haray inchallahu ɗeɗo golle no jokka meɗen tori du'aw wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.